Asiri tukulia gatotso no togo chakira amangana ringe tokorobe kana okobono kwene kiwa ase chinsemo ase kolindo bonjeri bwarokane koiranira bunabo tambe imeye county ya Kisii gati ya bonjeri kurensemo ya market ni gobate biruna asama tukabera abere kago etani gobare bagwetrobo kongo kobwate kana mbale ngi goikaniyo bonjeri bwabo asiri tukulia ro bonjeri obuni gobwagendera bunabo tambe ase boigobaga ni umure wense William Samoei Ruto kone kingo twara chinkwana no umure bwekyamu kirikya ODM rera morodinga elikonyara koiraniyo morembe abonchori abo igoni gobate birebuna babere bakonyora asare nene asegeka kia matuko atato no nabo bonchori ni gobiranirwo una gotambe nensemo yobo sombi boigo ase county ya Kisii. Hapa ndio nakuta kila siku napata pesa yangu ya riziki ya kila siku. Hiyo shilingi ya YouTube napata ya kila siku kununua mkate kununue nini? Inatusongeza maisha ama inatusongeza mbele. Sasa hizi siku mbili sasa tumekaa nje tumeona hasara kwa sababu gani? Sasa kila mtoto anaweza kukuitisha anataka mkate huna hata bei ya kumnunulia mkate. Hiyo ndio hasara.